نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, mahulini ya mga umat Islam beriman. Muna-muna itukbalsing kita niyo in pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala sin masinya kita niyo biusan kabuhi nakaabot ha kahinapusan adlaw sin bulan Ramadan ini. Murah-murahan insyaallah ta'ala kay maon niya kato tanyo in paglugto sing kita niyo minang ibadat iwandaakan tudyo matukan niya. Mauli niya pagsukul day sab hatag amulahi sinamo in barnamij program sing kita niyo ini ni Daul Islam mang bukon hakarna sinamo in tuyo sing guru sing kita niyo biakan Kak Tuan Zakaria Muhammad natartan tutuod di kita niyo makabaak be ni lingkat dayaw program na hinang sinamo in guru sing kita niyo sa tama sing kita niyo ha pag-aarama damiken niya ha tay kuran sinamo in kamera sing program ini iwan nagparakan kan niya anak niya i Guru Mansur murah-murahan damiken kan niya asawan sinamo in paglugto sin siya naghinang sinamo in program ini nagprogram kan niya iwan sinuuno namo ini kasanyang ikareo kan niya mayari masi-masibuhi inamo in program sing sila kita niyo katan ni Daul Islam. Jadi niya mga umat muslimin beriman in kita niyo yari na kita niyo ha ikakawaan tagupat sinamo in bulan Ramadan ay bimakna biasa kaula-ula in nakapinda kuman kato taniyo adlawan unum atawakan 5 adlaw ra kuman sinamo in bulan Ramadan. Jadi niya mga umat muslimin beriman ingatun sing kita niyo iwan suway panuknukun palawm sing pikilan iwan sing pangatayan sing kita niyo in bulan Ramadan ini hangkan sa pierdo sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo nagdara siya hikmat sa lagbu-lagbu bukon in kawajib ha bulan Ramadan ini nagtahanan na sadya awayroon maksud hikmat atin niya dihil kato sin Tuhan na to Allah Ta'ala. In ayat na mayta parman sin Tuhan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. In tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala din ha ayat ini mga bariman ya ayyuhalladina amanu o kamu mga matan nag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. May tabar iman intiyawag sin Allah ta'ala sa mga umat Islam in bariman sila rain tumaymai sin panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapo ni Muslim wayroon nakasud halikusan sin pag-iman na bisan nila doom adlaw dirungog in ayat panawag-tawag sin Tuhan Rabbul Alamin na di ra sila tumaymai sinamuin panawag-tawag ini. Dahil nasa wabiyat to long si mga ulama in bariman in mu'min in sila ni Muslim demikian niya bukuning kataan si Muslim mu'min ay bimakna bukuning kataan kuno si Muslim mu'min sa ingkataan si mu'min na Muslim. Dahil nasa wabiyat to in tiyawag bariman sa wabi mukunda bariman di na tumay maisim panawag-tawag niya. Dahil nasa wabiyat to, hamang nga sila timpos nagpuas sa bulan Ramadan ini na suway ka magpugkuyag sinin ikaw lamod din ang mga tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin Quran niya mahamul ya ayyuhalladina amanu.
Sawabang bukon haparsawan sin bag-iman sin ikaw, natan tutuod, di mo kasandalan, iwang kasabaran, in pagpuasa bulan sina mo in Ramadan katluan adlaw. May nasawabiyad to, naingata, ya kabar iman mu'min, in pagpuasa mo, pagtungka mo, alaw man simbulan Ramadan yan, siyabaran mo in katan, sinihalal kayo mo sintuhan, iwan siniharam kayo mo sintuhan, in pagpuasa yan nagdara sa hikmat sa laggo-laggo, suay mo ingaton iwan pahamon. Parman sintuhan, in pagpuasa mo habulan Ramadan yan, inyang piyardo, pamanga sila umat na kauna, demikian niya piyardo day sabah umat sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ay bimana, yung mga umat na kauna, dahil kato tanyo, magpuasa rin isab sila, biasin pagpuasa sing kita. Sumakaw asyara na amoy tumuupan nila. Ihin kahinapusan sinayat mga umat Islam parman sintuhan la'allakum tatakun mura-murahan ihin kamu timunay sinamoy pagpuasa iwan pag-ibada talaw man simbulan Ramadan yan na in kamu mahasil niyo imatan pagmabuka pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ay di mana bang pagtapos sinamuin bulan ini, kaya kusog gaman sin pag-ibadat mo, isin pagmabuka mo halaw man, si pagmabuka mo hamapuasin bulan Ramadan, ay di na nahasil mo ing maksud sinamuin pagpuas sa bulan ini, amo na imatan pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. In mafhumul mukhalafa niya, bang in bulan Ramadan ini, wayro pagtaykod niya katutan nyo, nagbalik ko pa karya sa limo, ini ko di na magsambahay ang 5 wakto, so sa Jumaat, atawakan itimaykod na kaw hauno-uno na pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagbalik na kaw pahinang mutagna, ay bimaan na ipagpuasa mo habulan Ramadan ini, wayroon pa idaniya na hasil mo doon kanya. Ay nasababiyatulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis niya, Rubba saimin laysa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Mataod lang niya magpupuasa, sabdasin Nabi. Mataod magpupuasa, wayroon pahalasin pagpuasa nila, buat malaingkan amurain uhaw iwan sin habdi. Dahil nasawab ito mga umat Islam, then di isadya adun niya, kay ngatam mo naon natanda asal, sin inpuasa mo tema sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin wayroon niya tema. Bangin pagpuasa mo habulan Ramadan yan biasin sambat takaina gam naman kaya kusog sin pagmabuka mo patuhan pagtaat mo kanya pagtinggal mo sin uno-uno na piyanglangan niya biasa kaulaw la alamat sinin yan tema sin Tuhan tagbarakat sin Allah ta'ala kay muin pagpuasa mo habulan Ramadan in lawan niya bang inikaw ang buktay mangod in karya sali mo simulan Ramadan o magkasambahayang di ka mag-iibadat. Abulan Ramadan, nag-ibarat ka o nagsambahayang ka o. Sa kalinya, nagbalik ko pakarya sa linya. Pakarya sa limo. Awak to timay ko na imulan Ramadan, ingata. In pagpuasa mo habulan si Ramadan yan, wayroon siya tayo masintuhan salta, wayroon nagbarakat doon kay mo. Dahil na sa wabiat to, ya ko hambok tayo mangod. Timunay sinamuin pagpuasa bulan Ramadan iwan sinuuno-uno na pag-ibadat halauman niya banging karya sa limo awayroon pa bulan Ramadan di ka mag-ibadat simud man bulan Ramadan kimusog na ka nag-ibadat iwan himin ang sindakan sambil timaykod bulan Ramadan ingata in pagpuasa mo yan tema na sinallahu subhanahu wa ta'ala iwan piagbarakat niya na kayo mo. Sabab lang sinallahu ta'ala la'allakum tattakun. Mura-murahan in pagpuasa niyo yan mangdahi ikakusog sin pagmabuka niyo pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil doon haon mga umat muslimin bariman on hadith riwayat hi Imam At-Tirmidhi rahimahullah dahil na hadith hi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma.
In Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma in siya ini dain ha mga pantungod salta na anak sinamaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laong sin Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma laong niya kuntu khalfan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala himar. In kaawanan kulong niya iyaw na kulong na himaangkas pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha taas sinamuin himar. Long si Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya kako ya gulam inni uallimuka kalimatin. Ya kaulong niya uto hindu antakaw sin mga kalima ini. Ini long sim mga ulama dalil manunjuki sin in Rasul sallallahu alaihi wasallam landu tuod in pagdihil niya inaya pamanga sila amuin kawataan. Ay bimana in Rasul sallallahu alaihi wasallam dihilan niya halga iwan dihilan niya waktu in mga kawataan hinduan sa tawayro umpiasaran tiarbiyah alom sin likusan sin agama Islam. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawakto sa imaangkas in Abdullah ibn Abbas laong na ya gulam inni uallimuka kalimatin. Hindu ang takulong niya sin mga kalima ini. In Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma in siya ini kiyakilahan iwan si maplag ingan niya salta gyulal siya sim mga sahabat iwan sim mga ulama turjumanil Quran wa habril ummah radhiyallahu an. In Ibnu Abbas giulal siya si mga sahabat in siya turjumanil Quran. Ati niya hambuok siya dain ha mga nagpasawa naglilay sinamuing Quran. Salta in Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma habril ummah ha in namin Ibnu Abbas ay bimana long si mga ulama misan pa namuin ink halom sinamuin gumiini hipagsulat sin ilmu sin Ibnu Abbas di siya mamarahi sawab sinamuin kapaslod sinamuin Abdullah Ibnu Abbas haparihalan sin agama. In Abdullah ibn Abbas diwaahan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lang sinabikan niya Allahumma faqqihhu fid dini wa 'allimhu at-ta'wil. Ini dua mustahabba suway siya ipagdua sin kamaasan pa mga kaanakan sin sila. Sa mga umat Islam in maas bang siya manok na anak niya suknaan niya na si marayaw buko namuin bangi namuin maas niya ay anak niya kerukalan niya aung kerukalan niya doon kan niya suknaan niya pa bukon marayaw yan niya di si mga tinatawi agalustawi alam niya ikaw na yan long lim bata kaya kango jawla ka atau uno-uno na inamoy sukna atin niya bukon marayaw na den doon haon insok na si mas paanak inyan way doon yan pagduaro tay maon sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil na sa wabyad to bang musyok na anin anak mo pabukon marayaw ang patay masintuhan na way roon na magsusumbat malingkan ikaw rah panginanak mo nay nang drug addict nay nang tao amuin ati niya tawiya gatos tawiya amuing kekangog yaon na in pagsusun
bukon da tumubtob doon na anak mo damikyan in sa laggo-laggo pagsusun doon kay mo ya kumaas niya. Dahil nasa wabyat to, naglando na kau simok na pa anak mo, nasok na inasin dua asin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid dini wa 'allimhu at-ta'wil. In dua ayat to, suway memorization sing kita niyo kamaasan salta suway siya daran hipagdua pa mga anak nila, kaanakan nila. Daran hipagdua ang mga kaanakan nila, mura-mura ha madakala, na ukabilawang langit, hawak to diwaan nila indua, initay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. Imana sin dua alam na ya Allah, faqihhu fid din. Ay bimana ya Allah, in Abdullah ibn Abbas, na dili siya pamaham fiqhi kapag-aramah papaslura siya salta ihina nga siya dahin ha mga magtatapsir magpapasawa salta magpapasaplag sin amo inkallam mo Quran. Dahil sa wabiat to in Abdullah ibn Abbas sambuk siya din ang mga reference bang aun ayat sabbuton magtuy in tafsiran Ibnu Abbas then doon ha ayat yan. In mga sahabat iwan si mga tabi'in lando tuod in pagmartabat panglaggo ikan Abdullah ibn Abbas sabab sinamuin paslod niya ipaslod niya aga mga fiqh damikyan niya pagtafsir sing Quran inya tu barakat dua asin Nabi nato Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kaniya ay bimakna sukna sin maas paanak sukna marayaw sin maas tudyo maun pa anak niya. Jari niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam ha biyaini na kabata sin amuin Abdullah in Abdullah pagdahon niya magbisara marayaw ang bisan pa mawatay in Abdullah na dahon niya magbisara, bisara tumaas. In pagsumadya niya kan Abdullah ibn Abbas, na pagsumadya tumaas, sawab inini, bang batawata pagsumadya mukan niya, batawata day sab, na di siya mag-matured, di nakalpikilan niya, ati niya umawa, salta, na doon na dya siya ha, pikilan niya, tinabatawata yaon, sambil na siya magtumaas. Inian wake jima jato pila na sadya dahin ha mga tumaas biyayaon inakal nila kalwata-wata. Mayroon naman nagmatured impikilan niya sambil ingkaywanan dahin kanila na hinang naguro. Na hinang naguro naglimaas na naglian na sa masimasiin akal pikilan niya way nagmatured masimasira sa lima lamod ha akal pikilan si mga kawataan maglukat igil magjingki halaw man sin mga social media yan parahal na nakapangadji ninang naguro sa tatkala way man nagmatured inang pikilan niya misan siya tumaas masimasirain akal niya akal batawata. Di na sa wabiyad to hambok kaw, yakaw hambok da'i. Bang inikaw, akira mo, yan doon kay mo in kasawunalan. Salta mawaya kaw magpasawa, sing katigidluman maun pakasawahan. Na ingata hali kaw, anib kaw din na paglukat, iwan pagdiskas, iwan pagpasikat, halaw man sim Facebook yan, iwan hati niya supaya tumao din followers mo rin doon halaw man yan mahinang kau tao kakilahan tao manglulukat tao hati niya bisa kaula-ula kay ingatan in amuin katan pa mga sila tulabul ilm nahali ka mo in mga ulama rabbaniyun yan da sila masimasibiyaon sila buhi-buhian pangawa ka mo ilmu kanila labi aula in mga ulama na to kibar al ulama pag-uhanan sin maasing kita niyo Allamatu Syekh Salih Al-Fawzan Ibn Al-Fawzan sila imang patut pangawaan ilmu sing kita niyo
Adapon in mga ulama Facebook agulal demikian niya mo in mumuhot in followers nila halaw man sin social media inyan amo yan ipagyan untaw maas wayroon pa si mamput nagmatured impikilan nila sambil pawiyayaon nag-aakal naman sila akal bata-bata. Tena sa obyeto in kita maas taka anak na sumadya unta in anak ta biya sin pagsumadya ta atin niya sumadya unta sin pagsumadya to maas asupaya in sila mawata pa na mahait na impikilan nila iwan mag-matured na sila. Then sa obyeto in Rasul sallallahu alaihi wasallam dihilan niya piusakaan niya in Abdullah ibn Abbas parahal siwi-siwi pa long na yakulam ni uto inni uallimuka uto inaku hinduan takaw pusakaan takaw sin mga kalimat ini pusakaan takaw sin ilmu ini long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya long sin Nabi ikaisa na long niya ya Abdullah ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu amamak long niya Abdullah pusakaan takaw wasiyatan takaw imot doon kay mo ihfadillaha parihalaain Allah subhanahu wa ta'ala parihalaun niya reisab kaw ihfadillaha parihalain Tuhan tadaakan sin Abdullah ibn Abbas asin ang Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Abdullah demikian niya pa mga umat niya dahil sa obiyat tubang mo piyarihalain Allah subhanahu wa ta'ala parihalaun niya reisab kaw dahil doon haon niya kaw muslim mu'min bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala asuway maran mo piyarihala mo rawahain Allah subhanahu wa ta'ala atawa wayroon bang ini kaw habaran mo tudyo mo pabaran mo maayad kaw kaya parihala mo imbaran mo hakatan uno-uno na makamudarat ha kay mo iwan kaya parihala mo imbaran mo ha uno-uno nakatan hikarayaw tudyo mo kay mo demikian ni Allah subhanahu wa ta'ala suway mo rasa bituna inhak niya parihala mo siya bang ingin hawabaran mo kaya parihala mo siya waktu pa waktu na mamaygo kaw hasupaya maig imbaho niya waktu pa waktu nagutubas kaw waktu pa waktu ini ko nagpamahamot sa wabi niya to hambuk din ang mga pagparihala amanat sinallahu ta'ala ron kay mo sa imo parihala unimbaran mo na kawajiban dai sabog ko magparihala parihala mo in Allahu subhanahu wa ta'ala asuway baran mo biya diin in pagparihala mo kaniya biya sin pagparihala sin dukaing agama Nasrani iwan sin mga Sufiya iwan sin mga Shia tudyo patuhan nila hati niya in pagparihala sin Nasrani maun patuhan nila in mga kasanto-santuhan hati niya lalano-lanoan nila pipahamot-hamot nila atawakan in mga piyagtawassulan sin mga Shia yaon iwan sin mga Sufiya yaon mga kapata-pataan sin mga kaimaman nila piprint nila marayaw pipinting nila hakaling dingdingan sin kawaybayan nila iwan sin office nila salta lialanuan marayaw kuno biyadto in pagparihala patuhan di bukong biyadto mga umat Islam in pagparihala mo pa Allah subhanahu wa ta'ala long sin mga ulama احفظ الله احفظ دينه احفظ الله بفعل أوامره وترك نواهيه واحفظ محارم الله باجتنابها هذا حفظ الله لأن الله جل وعلا لا يحتاج إلى حفظ هو الذي يحفظ الناس ويحفظ الخلق والكون إنما المراد أنه يحفظ دين الله جل وعلا in pagparihala mo pa Allah subhanahu wa ta'ala amuna in parihalaon mo inagama mo
di mo siya dihilan kaaywan. Di mo dihilan kaaywanin agama mo. Salta niya parihalaon mo in agama mo ha paghinang sin uno-uno na raakan. Iwan pagtinggal ha uno-uno na piyanglangan. Parihalaon mo in Allah subhanahu wa ta'ala hapagtinggal mo iwan pagtangkis mo hauno-uno na piyanglangan hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala tudjumon kay mo. Biadto mga umat Islamin pagparihala mo pa Allah subhanahu wa ta'ala huminang kausin di akan lumayo ko haliangan. Bang mo nahinang inyadto matan tuod ini kau bunal tuod piyarihala mo na in Allah subhanahu wa ta'ala. Ha paghinang sindaakan niya iwan ha pagtinggal sin piyanglangan niya ay bimana ya ikaw muslim mu'min nagpupuas sa hadlaw ini di matakad sina mo inbubukaan niya salta naglima wakto si mambahayang habulan ini iwan na sina mo in mapuas din habulan ini ikaw na yan in pagyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagparihala pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan miyagad simbiat pusaka sin nabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amo yan mga umat Islam in ilmu suway siya hati niya pakayun iwan amalan bukon amo in ilmu amo in guni-guni ilmu suway diukon sin basi ilmu amo in suway magpanaw hapaisdakat bukon biyatin ilmu in ilmu amo na impyusa ka sin nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Abdullah ibn Abbas. Bango piyari hinang ingkatan sindiakan limayo ko hakatan liangan ikaw na yan in matan manusia kimawa miuso sina mo in pusaka sin nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Laong sin Rasul ihfazka bang mo piyarihala in Allah subhanahu wa ta'ala ingat ha parihalaon niya isab kaw ay nasawabiat to in hadith dahin di ibiyangon in qaida daran pagkadungukan sing kita niyo laong nila al jaza'u min jinsil amal ati niya in tutungbasan inyan nakadepende hahinang ay bimana bang inhinang mo marayaw intong bas mo marayaw bang inhinang mo mangi intong bas kay mo mangi dahil na sa wabiyad to hawak to mo piyari hala indakan sin Allah subhanahu wa ta'ala na parihalaon ni resab kaw amyot intong bas niya dahil na sa wabiyad to doon biyang uning kaida al jaza'u min jinsil amal. Ha duka ing riwayat laong sin Allah subhanahu laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shiddah kilaha intuhan ma Allah ta'ala hawaktu kau kasanyangan kilahun ni raisab kau hawaktu kasigpitan pila na sadjalin ha mga muslim nagguulal makakilasan dya sin pagtuhan bang sila hawak to nakasigpitan in doon pa sila hawak to sin kasanyangan na in Tuhan Rabbul Alamin di nila minsan katumtuman dahil nasa mabiyad to lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang mo kilain Allah subhanahu wa ta'ala wala mo siya liw pa hawak to kau halom sin kasanyangan ingataya kau keratungan kasigpitan kilahon de sab kausin Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa tulong niya wa'lam anna nasra ma'as sabri ya kau kaya paratungan patandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala ingata in darauhan dumatong yamon kay mo bang mo siya piagsabalan abi mana pangingkatan sin patandasan atin niya ibtilaat bala daratong kay mo sintuhan siya baran mo wala mo pagmahusikaw patuhan ingata in an-nasru yan na para tungon na sin Allah subhanahu wa ta'ala
Wa annal faraja ma'al karbi. Iwan sa bunal to di ingata. Ing kakuyakan di siya rumatong mat malingkan so ikaw makananam kasusahan. Abi mana mga umat Islam, ini kau bangkau mawaya humasil sin kasanyangan, sin kasaddapan, ha susungon mo, sibu da yung kaunan niya pagdun na iwan sin pag-akhirat, naso ikaw mag-sacrifice, magtuyo. Di ikaw magkarayahan, bang ini ikaw magtugtog sa jahaway. Di ikaw magkasanyangan, iwan magkapunyahan. Iyo banging kaunan mo, magtug sa jaywan mag-istambay karandanan. Dahil na sa wabiyat, tumahasil mo in kasanyangan mo susungon, bang mo piyagtuyuan, hinangan sa wabiwan piyang indua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Indamikyan niya biyat tuloy sabing kasanyangan na adlaw akhirat. So ay sa pagtuyuan, iwan paglugtuan, dahil na sa wabiyat para masintuan, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Na paghinang ka mulutuanan, na susungon, si pagtulak-tulak sing kamo, in sa reo-reo kuno lutuanan, dahon mo pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na in pagmabuka matan, tudyo matukan niya, amo na in paghinang sin pag-ibadat, paghinang sindakan, iwan paglayo akatan sinyaram. Wa anna ma'al usri yusra, long sin nabi. Ay ingatan nyo, in limbang sing kasigpitan, amo na yung kasanyangan. Dahil sa wabiyat to, di matong, kaya maita si Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih, qala nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'alamu annal yusr qad ja'akum, o kama qala alaihi salatu wassalam. Ingatan niyo, laong niya in kasanyangan, iwang kakuyakan, na di matong na kanyo. I'lamu qad ja'akumul yusr, rong sinabi. I'lamu qad ja'akumul yusr. Ingatan niyo, di matong na, in kasanyangan kakuyakan mon kanyo. Awayroon niyo pa kaya na naman imbakkas sin pagparatong sintuhan Rabbul Alamin sin kasanyangan iwang kakuyakan na ingat along sinabihan na peratong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung ni'alamu kada ja'akumul yusr, lan yaglibal usru yusrain. Di ilong niya maraog sin hambuk kasusahan in dua kasanyangan. Ay bima ng mga umat Islam, bang aum peratungan, natawakan peratungan kasi ng Allah ta'ala kasanyangan, kasusahan, hambuok, paratungan niya kau kasanyangan, kakuyakan dua. Ay bima nalipaton niya, bang kau kaya peratungan, sintuhan kasusahan dua, paratungan niya kau upat. Bang kau peratungan niya hangpo, paratungan niya kau kawaan. Bang kau peratungan niya kasusahan ng gatos, paratungan niya kau hangpo. Lipat, ngibu. Nalendo naon, pagkukuyag na kau, bangkaw na ka na nam kasusahan hawak to ini, ingatain Allah subhanahu wa ta'ala yan, nakaw piarahan kakuyakan. Ami ito inaki si Nasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil nasabi ito sabda niya pa, laong si Nasul sallallahu alaihi wasallam, man taqarraba ilayya shibran, taqarrabtu ilayhi dira'an, wa man atani yamshi ataitu hazula. Isiyuso kuno in sumuokan niya ang kangasta ang tawakan hang dupa, sumuokan niya in Allah subhanahu wa ta'ala ang kangasta. Bang sumuok siya patuhan, miyamanaw suokon siya nagdarakan, nag-uus-us. Ay bimana in Allah subhanahu wa ta'ala masuok akay mo hawak to sinhajat mo tudyo matukan niya. Naamo yato yung hikmat lang niya, ihfadillah yahfadka. Parihalain Allah ta'ala, parihalaon niya kau. Dahil nasa wabiyat, tumangkaw makananam, kawugatan, dunya, kasigpitan, mga kasusahan, parihalaon ko siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na mga uno-uno na, hati niya hajat mo, hati niya
hawak to kau keparahan na kananam sinamuin patandasan yan. Jari niya laong sila sallallahu alaihi wasallam laong niya ida sta'anta fasta'in billah wa ida sa'alta fas'alillah. Ya Muad, ya Abdullah ibn Abbas, bangkaw laong niya mangayo tawang na impangayui Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala in pangayui tawang. Sawab ingkarya salisin mano siya bangkaw na ngayo kan nila tawang na yung karya sali nila asal maikot iwan mahuskaw. Wayroon ngi niya iwan sala niya in mangayo ko tawang parkala pagdun niya habang man kakausan sa piag marayaw sim mga ulama in tinggalan mo na in pagpangayo kan nila uno-uno na sawabin niya to amya to imasuk pa hati niya hika parihalasin ikaw sin kamaruhan mo ay di ikaw awasin pagkatao mo. Ang hambok sahabat na nga subo Rasul sallallahu alaihi wasallam lang na Rasulullah biadi na kulong niya kalasahan sin Allah Ta'ala iwan kalasahan sin manusia amatin piangaro niya. Abi mana yung kawayan niya kalasahan sa sintuhan kalasahan na siya sin pagkahin niya manusia. Na amoy ni jawab kan niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yun pusaka kan niya. Laong kanya izhad fi dunya yuhibbukallah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. In pusaka ikahindo kulong niya kay mo bang kulong niya mawaya lasahon sin Allah Ta'ala tinggali ing kasusuwan iwang kasusuakan iwan sin uno-uno na pag-apas mo dunya. Abo ko ni pagtinggalin dito amuin atin ni alal itlak, di na kautuod mga wianan, di na kautuod magnapaka-family mo, sa imaksudan dito na bukon da kautuod manapso. So, irisab ko balance. Bangkaw nagdudon niya, na himinang naisab ka o sinihinang mo, may nang mubaon pa adlaw akhirat. Abimaan na sa kaulaw, labukon sa jadunay ni alop mo. Alo para isabing kawajiban mo, tudyo, patuhan mo. Dahil nasabi ito, nalong na izad fi dunya yuhibbukallah. Lasahon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala habi at tukahalan. Wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Ayaw kaulong niya magpangalong tawakan mamuhong uno-uno na aun doon hamano siya dahil nasabi at tulong nila sahon ko sin pagkahimumano siya. Abi mana bukon kaudaran nangangayo. Bukon kaudaran matukan na si musuklong na dihiliwa ko ba ini, mangayo ba ko ba ini. Ayaw, sawabi kabawa ito sin pagkatao mo. Di kabawasin atin niya kamaruhan mo. Sabi mano siya akarya salin nila bukon katan tabi agatos tabiya. Makaminsan makaruara ka mangayo tawang kan nila in sila maloy sumuhon. Kaya sawabi ito bang mudiaran nalambong mo sa diyang kakitaan, tumangkis na ang kay mo. Na nasabi ito, so ko mali. Nabang mo yalian, in pag-angot, iwan hati niya, pag pangayo kanila, uno na, tawang, parkala dunya, diaran mo na siya, na ingata, imano siya lumayo kay mo, sa sumakawa bang mulyayo, anin niya, tulasahon kausin, pagkahimo mano siya. Sabab na inakikat niya di ikaw ikasasaw. Abi maana bang kaudaran namumuhong kanila kaysa kaulaula ini ikaw ugat kanila iwan ikasasaw. Ami ating karya sa lisimano siya kusa kasin nabi pasahabat suway na to amalan. Sa hukuman wayron sala niya. In makitawang kita mangayo tawang kanila. Sa hadapon ni mangayo ko istian na hatao nawapat na miyatay na. Matuko pakakulan nila na inyatu dain ha mga ginisa sin syirik ikawatal sin agama Islam. Ikawatal sin pagpuasam mo, sin sambahayang mo, sin haji mo, sin rukun Islam 5. Kawatal sin yatu. Kaya nasawabi ato inistiana inyaw ni ibadat wayron tag mustahak kan niya murain Allah subhanahu wa ta'ala. Parman niya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, tudyo ikaw rain pag-ibadatan namo iwan ikaw rain
pagpangayuan na mo tawang amuin istiana ibadat pain istiana perkala pagdunya amuin kakausan si mano siya buhi inya tuirun sala niya adapun in istiana pangayo tawang pataw miyata inya to syirik makawa talsin pag mawa talsin ka Islam makawa talsin amuin ka Islam mo. Wa idha sa'alta fas'alillah. Bangkaw mangayo, pangayuan mo Tuhan. Demikian niya biyat turesab, imano siya. Mayroon sala ni mangayo, kapag kayo umano siya, sa ilawi aula tinggalan mo siya. Sabing karya salin nila maliso, pagpangayuan uno na. Sa imano siya, malay pagsumuhon. Lawi aula, pagpangayuan mo amunain, Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang sinasabi sallallahu alaihi wasallam wa'lam ingatalong niya inmano siya anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'u law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allahu lak. Ingatalong na inummat inmano siya bisan pa sila napun katan dumihil sila kay mo kasanyangan karayawan di dayat to katan jumatubat maling ka na mo rin kaya sulat kay mo. Abimana misan pa sila na pun katan di dayat to jumato bang wayroon kaya lukis asal sin Allah subhanahu wa ta'ala doon napakadaran mo. Walaw istama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in kad katabahu Allahu alayk. Misan pa sila na pun katan maghambuok ahati niya dihilan nila kau kamudaratan pag isunan nila kau impuhingaon kau imudaraton kau. Naingat talong sin Nabi, di dayat to jumatubat malingkan bang inya to kasulat kay mo. Ay bimana misan payat to sila nagpun-pun kata nang wayrong kasulat kay mo di dato jumato. Sablong si Rasul sallallahu alaihi wasallam murufiatil aqlam wa jaffatis suhuf. In ballpen in pencil kiangkat na in notebook sinikaw kitab sinikaw natambol na. Ay bimana ubos na ingkatan kaya lulukis na inini. Wayroon buli rapat ingkatan sin jumatura ingkatan sin di jumato na di datuod jumato din na sa beto ay ko magmasusa amayat to atin niya kahupuan pusaka sin Nabi na to Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pantungod ni Abdullah ibn Abbas damikyan niya pusaka niya pa mga umat niya mura-murahan niya to magpaida ka to tanyo katan iwan mahinang sawab pusoon tanyo mahinang singkitan ni undang-undang rin hadlaw akhirat iwan ni kabugat singkitan sin karewan singkitan niyo hadlaw akhirat din sa beto patubtuon na singkitan niyo muhadara ini patumtum ini kamo yan na halupan sinamuin bukaan sing kamo na ukabilawang langit waktu yan pangindua kamo sinamuin dua labi aulen pag-istighfar. Sabing pag-istighfar na ini may nang sawab hikataon sin dijik sinikaw. Labi lain na mo indua pagtawa kung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi memoraisan iwan sulatan niyo. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dik mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Sayyidul istighfar suway amalan sing kita niyo hamayna at iwan si patamahapunan wayroon dosa di niya papason iwan may nang sawa bikaw kab sin rijiki sing kita niyo iwan may nang sawa pagbarakaton sin Allah ta'ala kawi sing kita niyo na nagtutuong ko na dyan doon. Billahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.